Biyag Di Tao. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin, kablawan tayo pa ni Ma'am Arlene Siano, ni Sir Rinaldo Manipon, kastamatan ka ni Ma'am Roda M. Ramos, ka ni Ma'am Risa Tugas. Intay nga ro dandanggan ti episode 262. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng, kaanakan. Si Kamat Gayam. Adamat ka duam. Ay, Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag nga oras yun, Auntie. Si ka, adagaya man nobyo. Nabayagan nga ta nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala. Sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray saanan, Auntie. Nakababayin mo. Sana bale, tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy kaanak kakanyak, Hil. Iso akayat ko matitumulong. Iso apang nga asiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mangtedak iti cash, tainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, Auntie. Awan anyaman na. Nataarto'y nobyo, kaanakan. Saan mo't, Auntie? Hambal ka matlaunay. Mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At tinayon ti inted ko akwartayo, kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatigyo kanya, kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim, no saan kayo atulungan? Nakababay na talagang kada kayo, Auntie Marie. Di kayo managbabain kanyak. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda kasapulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanyak, ta nakasagana ak atumulong kada kayo. Itaman pa'y akon ditulong dayjay nga ante manak ko. Kaslanta kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin, anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami iti. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang? Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabo makatmutan. Ay, sabagay matkit di Sapay la kumangaraw takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo day jeng antim, uweng balasang kao. Ay, tata. Kasla, itala makitak day jay nga antim, Nabayag namin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawid. Nisumulagaya Agsublipay nga tayo ija abroad. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Krasyo ka din ni antik. Diyak ilibak. Kursunada nga rod nga armen. Ay, mabainak. Nagpintas nga bin nga ore adan idad na. Bayan nyo, tainton umay manan dito balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige man. Ay, agyaman balasa ka. Auntie Marie, da kayo matgayam. Sumra kayo Agyaman na, kweng. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlaangan. Adoy, agduduma nga ikan kan karne. Ala, naggastos kayo pailaang. Nakababainan talaga. Ay na, pagbainam ko makat antinak nga rod. Kasla anak kayo matan. Agyaman nga rod, auntie. Ay. Makaamukan nga agluto. Tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. O sige, auntie. Mabitla nga rod, tagluto ak.
Ay naipagmari, naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya, nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarungkar, mare. Una, takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang yumanang. Ay, awan pa'y nga road ipag. Ngamsapay kumaa tamakasapulan iti mabiit, tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran iti? Ngam masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apang isarkan kinihil no kayat na manang. Ay kasaritam tuman nga road ipag. Sige manang, no saan lakit di anapili iti trabaho, ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana. Anya ka nunging at trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marican kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga iti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o asino. Agdardaras ngamin itay apim manaw. Iso ajak na palutput na imbag. Nakunana, nga umawag tumanan. Alakat na saya at nga rod ano da pangisarkan na ken ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kanto nga agtrabaho. Taninanang tunti mga waawir iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan. Siyaklatan tag trabaho. Ipamaysam ki diti mga sikaso iti ipas ngay munto nga anak ta. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, Auntie? Wan, Hil. Apay, di mo kayat? Saan man, Auntie? Kayat ko. Ano sanak nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti sweldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, Auntie. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang tedak. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kit di basit, nakadulin nga aramatan minto, Auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ta agbayad iti bil na iti ospital. Nimit gayam Auntie Mari ti manihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din no sabali a pamilya. Ay ka nasaya at ano kasta? Tani Auntie a mismo ti mangtangdan kan ka. Una, kontento ak itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpat ni Auntie Mari. Manmano ti amo akas kan kuana. Naparabor, bakit? Umayak man, kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha? Ay na, nasaya atay may kayo, Auntie. Adda ngamin kayat na ti makiamam mo kada kayo. Anya? Asino day tangay, kaanakan? Mamuan yun to no madamdama, Auntie. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tananumuak la ang kabsat. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsat. Nice meeting you. Kasta amo't Mari. Maragsa ka na kamakamamukan ka. Sapay la kuma, tada ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Mari. Ay kat, nagasat ni Tata Ernesto No kayatan ni Auntie Mari, bakit? Nagasat dadwa, tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkid niya, Ay, bumaknang dantulakid di, tagpadadaan nagagayt. Agpadadaan na diskarte iti biyag. Wana, iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasardamutan lakay. Barang sa bagay, dakkel ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Wana, iso nga orayan talatan at isumaro no ang mapasamak. Ha? Agpaiso, Tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen, palasang ko. Wow, congrats nga rod Kat, agkasar kayo nga roden Tata. Wen ko mga rod, ngam di na paimat kayat. Ala, mapanan ti tawan.
Kaanon tupay ngay? Uraya ka, no kaano nga umanugot ni Antim. Narigat mo't no pilitek, no di na pa ikayat. Ay, apay pa lang itantan na. Sayang taal daw. Kastamat nga ron timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Diyak mo't kayat apilitan. Tamagan no ibabawi na ti panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Anya? Awan pa inihil, anak ko. Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan. Kanayon mo ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Isa pa saray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namot siguro ti overtime di asawa man niya. Wala nanang. Sob-sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya. Saan ka di ngay mimay ni Antim dito'y balayo, balasang ko? Saan matata? Man-mano ngamin ngag-text kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan iji balayda. Ingkay sarungkaran. Ay, namin ano ngay bagak tayo takan ko na. Agam ko na asaan ang matatao iji balayda. Anya? Manipod inaklunak. Saan kami pa'y nag-date apulos? Namin ano ngay bagak ngagkita kami, ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikumda. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyanda ka nung agaw-awid ka ni auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Taisunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akasla na unang ti pampanunutam. Apay, ada ka di problema? Awan, uwing, awan. Manon nga aldaw akasta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak bay maturog ka. Nakaununag ti pampanunutam. Kwa, banog ko lang siguro dahito eh. Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ngam di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kayo. Awatam dahito eh. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo man na. Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam mo. Gataangam to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldom. Diyan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Sana, man. ang mga no sa bali ti pagawatan na, iti panagdamag mo kan ko na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni auntie dito balay. Ado, ti pakakumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na, tapinat gantikid daw ko apa nagsarak ta, Mare. Juan, tada na patag nga ibagakan ka, Ernesto. Anya day ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayatak. Apay ngay, anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun nung sangit. Ha? Basta aglinipat nan. Ulitak. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Sino dyan mawakan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta da papanan mi. Papanan nyo nga'y. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pa'y laang da apo ko yun, nanang. Oh, aday ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubod na. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Itakababain. Nagturad damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traidor dang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawam. Samon to ka sarita. Saan na dito Pang-asim.
Pasensya ka na. Tanaladawa ka nag-iba ka. Apa yan? Traitor kayo iti-ikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Weng, anyan day tangay Di bagbasa. ka naging didiam mo. At day ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw kan. Agsinatan. Tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Weng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimudakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Auntie Amari. Mabuti nga ang mapukawan iti trabaho. Iso at tinungpal ko amin na kayat na. Narukop kahil. Napatpatag ti kwarta kan kangam ti pamilyam. Di mo man la pinanunot ti mabalin nga ibo nga dayto nga raramidam. Nagtalagak kan ka. Isadyak pulos ni namnama amaramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamwag Pakawanan na ko ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Weng anak ko, imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya. Ay na, una yan, tanatayan at ikay man lang nakapagsarita ba't ngayon mo na. Nana. Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti marigatan no agimula ka itigura. Naitabo na ni Auntie Marie, Weng. Aging kakaliita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na rukop. No nagpasulisog ka. Sapay kumatay ka nak iti gundaway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. Napatid ka mat kada kami. Iso asike. Mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan man ang maulit ni napasamak. Santo na pulos. Kat agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbabawyak iti kastaw na iti basol ang naaramid ko kan ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka mat. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan ti naramin mo. Ikarik. Saan na pulos? Nagbasul ka kat pinakawanda ka, panagnagkam ti panagbalbali mo, babaan ti panangliklik mo kadagiti sana may parbeng nga aramid. Ala papagayam, di tamanan ti nagibusan ti sabalimanan apakasaritaan na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyag. Di Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless manan iti tunggal maysa.